Duh, duit 500 deui. Digawe ke Jakarta. Cin corona ai teh digawe teu boga duit ieu teh. Kumaha nya nih? Duh, setik biji sugakeun ah. Yang pernah si Apple digawe. Ipul. Oh, Ipul. Ipul. Pul. Waalaikumsalam. Ayo, ke dia tuh. Digawe Digawe di mana? di Jakarta. Pan usum corona kene di itu teh. Lah, cing seuting ku corona mana mah. Soalnya tuh ada kira ini nah. Isukan. Heeh atuh. Ini bejalak ka mai pada badan. Heeh sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Kabar. Pak, abi teh kabar gembira. Tuh, kabar gembira nanjang. Abi teh bade jadi damel ka mana? Ke Jakarta. Alah, sia teu kengwa ka atuh musim corona paur. Naon, Pak? Kan mah bioskop tuh di damel. Nyawa atuh kumaha ujang nya. Heeh, atuh nuhun ya, Pak. Yuk istirahat lah. Udah teh banghang ya aing. Musim corona ini Jakarta aing. Aduh. Yes. Wah. Gila nih nampol teh. Samsul. Kawan, Kemana sih Samsul? tuh ke sare. Samsul. Oi, udah. Aduh. Nah, Kalem. Nang. Naon euy. Hayo, engko ek gawe mana teh. Ayo tuh. Ayo gua. Di mana heula? Anjing enggak miskin. Gua. Yeay. Kemana iya biasa. Oh, Gawe ngan ke Jakarta. Nges bebeja budak nih. kemari geus atuh. di mana heula euy. Kiru, winda gua nih dia Yo. Di mana anjang Jakarta teh? biasa ngangkutan batas sareng batul Kalamanya. Aduh, aing jauh atuh ke Jakarta nya. Nuhun Kubayar gaji na. lah kamu susu sareng mama. Ya sawen lah mah. Wah, saya. Digawe. Ayo gawe. Ayo. Mama. Adanya. Itu ya, entar mau mana. Aduh. Ojeknya Digawe ya. Hari itu ya tuh. Hari ya. disiplin aing mah. Baik, halus disiplin mah. Dah gabut aing teh. Gua tawakeun. Non, tutut. Tut. Salah kuping mah. Conge. Siap, mau teh siap digawe. Ojek di rumahnya. Oh, itu tuh. Oh, itu. Oh, ya. Dik mah. Oh. Sekarang
50.000. Wah anjing mahal Ini segitu siap mah. protes, pai dan dia siap. Almat tuh aing teh. Arek mah. Heureuy goblok heureuy. Arek kok buru atuh. Ya, berangkat. Mana gitu? Ah. Ini minum atuh kemana lah? Jangan. Ngon Kang euy. Kang. Kang. Oh, kasih. Oh, Kang. Mana pagi teu pakai helm mana teh? Pakai helm tah, mana tah? Aing semua tukang ojek teh euy. Awas. Awas. Ya. Aing geus ayeuna aya ke lah ieu tah. Anu gawe kan balik arek ke mana ieu? Aing di gawe Mana melanggar. Melanggar. Burit atuh lah aing. Baik nak hari deui ya. Motor mana ditinggal? Motor ditilang euy. Wah, biasa. Ah jangannya. Gerak. Bobot di bapak. Lari. A few moments later. Video oke. Kamu belakang. Mau euy Kang. Hijina aing mah. Balik lah. Balik euy. Apa? Ini Kira. Udah. Tukang ojek kita di sini udah goblok gimana? Bro. Ganti baju mah mana ya? ya di itulah. Kagok bisi ulah tukang ojek gitu. Cik. Bila anu bieu. Lila. Conge. Lila. Lila. 300 biar kayak 300. Tuh, ya. Wah, Ya. mana. Helm di aing. Goblok, kemana? Iya. Kabur mah. Aing jauh deui kabur mah. Orangnya apa? Api biak bensin. Tidak bagus ngerong. Pak tuh panah, ayo we ditilang. Kata tadi. Rencana. Arepun. Tuh Pak, arepun. Buat. Awas Pak tuh. Bukan. Pak tuh. Pak. Beta motor teh hijina. Bukan. Ieu teh. Bari kumahakeun ieu teh. Ah, apa menang nganyuk? Aing geulak. Digawat. Yang buka duit teh angga dieu. Nama dia baralik lah. Tawar. Ulah aing hijina. Mau saya bilang balik.
Balik. Balik. Loba motor. Balik. Lumayan 200. Nah, coba lah. Iya ieu mah. Iya nya. Oh bensinan ieu mah. Kalah. Yang nelen kopi hade. Sama santai lah, orang tua. Motor si bos nyarekan mah. Wah, aing teuing aing mah. Oh nang si bos. Oh iya, Pak. Ayo. Nanya itu anak baru, ha? Kemarin aing teh. Uruslah. Eh. Si bos euy. Nih, oh di dia mah peningan. Di mananya? Oh, itu si bos teh. Wah. Bos. Euy. Aing ah. Lu bos. Bos. Kenapa bos? Kumaha bi teh? Kor. Bos. Motor ditilang, bos. Oh. Nya, bos. Baheula tuh. Anjing udud naos teh. Goblok. Aing mah kumaha anak buah teh. Boke. Tekannya mana? Murah. Kumaha we? Ditilang anjir. Polisi. Kalau lagi orangnya apa ditilang? Garing. Kemana? Balik. Ah. Kenapa teman hari deh? Bawa corona gitu. Ah, si jauh ke corona. Ayo barang balik kan. Dia mau kerja sebulan we semua ge digaji atuh. Tuna awak euy ini. Tuh atuh ya, Pak. Iya. Mau. Bos. Balik kan orang ini. Kenapa balik kerja sebulan? Tuna awak euy. Wah, iya mah bisi corona. Kenaon gaji tarik ke sebulan? Lumayan, Pak. Sekarang di sebulan gitu balik. Balik. Ini naon ieu euy? Ini kopi lain euy. Ya bawa ah. Coba aja ka bapak euy. Panen ya, tinggal ke sebulan di sekarang deui ya. Betul nya. Nomor linjang. Oh, nama tuh. Terbalik nih. Warning COVID-19. Lah ya, coba lanjut mana di Jakarta. Aku mau mana we? Segera. Ke mana? We mabok. Kokenya euy teboga motor mabuk bro. Aing mah udud gitu. Udud kieu patut Batangkara aing. Lah, no? Ngojek. Akod lah sugan we aya undaikeun mah. Lumayan 50.000. Jadi ka itu mah. Ya apa uang mangga. Ieu tuh ieu. Banyak euy makana euy. Ah, ini dia tuh. Oh, ayo lah. Ayo lah. Ojek akod. Ojek akod. Anu bade hayu 50.000 di kadinya. Ojek akod.
Namanya batuk deh. Ya, jangan ojek direct mah. Ayo ke kantor Madin. Coba gaduh deh. Biasa saya tak kabur. Berdih lah saya. Coba. Udang gitu. Iya kene. Kurai mana maunya anjing waduh lah. Biar sih. Nangan ojek. A few moments later. Ojek. Ojek cegat. Nah, ya iya ojek. Ojek akun tapi nak. Iya baik lah tuh. Baik 20.000. Ini mah lumayan anjing sia we. Anjing. Aing usaha. Naik. Ya Allah. Berat. Gila. Oh ya. Capek. Terbalik ojek lah. Ih, kata dia bener saya eta euy, teu mayar. Ya. Bayar. Ayeuna double. 100 bener. Pek, ya paling sok atuh naik di gua. Bayar enak. Allahu Akbar. Gancang bener tuh. Lagi lah. Bro, kamu beli lah. Aing mah capek Gusti. Balik anjing, ulah usaha nama anjing. Sare aing mah anjing lah. Sial aing. Si mampet banget. Alhamdulillah ya Allah nepi. Ya betul kejar lah saya tuh. Ayo. Assalamualaikum. Cari sini ya. Pak. Sarewa ya. Mau kembali yang lihat tuh. Bapak corona itu. Bisa tuh ini orang bawa masihnya power. Hiwa. Ayo gimana ini power sih? Kan berempat sedap. Lebat. Assalamualaikum. Buka bro. Penjata naik. Oke, siap. Ayo naon kriuk. Dongkap abi ka dieu teh bade nyana Samsul ngalenongan ka Embah. Kunaon? Iya ti ditu keneh di Jakarta, batuk sareng pingsan. Oh, salah. Serius. Bruh. Balik kau jahit. A few moments later. Abah na cangkir. Parasi.
Nambah, nyembur. Corona ya. Benar, balik. Balik. Mbah kurang ajar. Balik. Oh, Cembang. Masuk atuh. Ya, dela. Masuk. Mana tuh? Magana. Nyalagana. Iya, duitnya cair. Ya, motor. Mayan buat kita. Ini kemana? A few moments later. Berita anyar ya. Nah, ini udah kita ciri-ciri COVID-19 20. 18. Jadi kudu tewak pun aja jelema plokan kita teh kudu tewak kita. Siga tompel. Kudu tewak Buron atuh jelema nu kieu mah pasti. Nah, buron nangwit deui. Misi. Bener lah. Nah, bener deh. Rek berbahaya. Kuman kejam. Nih, sarwa. Udah. Boy! Ya corona tuh mana? Corona tuh. Ayo ke mana? Cokot gua. Oh, beda. Wah, anjing, sawah deh euy. Aing blok atuh ke sana ah. Mayan yang udah